ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 14 y'ukwezi kwa 12 muri 2022. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yashizeho imisi 3 y'ikigandaro kubera imvura yejo yahitanye abantu barenga 100. Muri Ukraine hasubiye kumijagirwa ibisasu n'igihugu c'Uburusiya byatumbereje umugwa mukuru Kiev. Urubanza rw'umunyarwanda Felicien Kabuga aregwa ivyaha vya jenoside yabaye mu Rwanda rwakomeje kuburanishwa humvirizwa isura yatanguye kuvejo, bakaba bakomeje kumusobanuza imvugo ifobetse yakoreshwa n'intera hamwe bivugwa yuko zataha kwa Kabuga. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore ndetse turaja no muri za nkino z'igice ca kabiri gica nyuma zo guhiganirwa igikombe c'isi mu mupira w'amaguru. Iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Jack Nitegekaniwe yabateguriye amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC. Amasaha make mbere y'umukino wa kimwe cya kabiri uhuza Maroc n'Ubufaransa mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, abafana benshi ba Maroc bari batarabasha gukora urugendo rubajyana muri Qatar cyangwa ngo babone amatike bijejwe. Kompanyi y'indege y'igihugu Royal Air Maroc yaburijemo ingendo zirindwi maze ivuga ko byatewe n'icyemezo cyafashwe n'abategetsi ba Qatar. Benshi mu bafana bishimye babashije kugera muri Qatar baravuga ko nta kintu cyerekana ko hari amatike y'ubuntu abarirwa mu bihumbi bijejwe n'ishyira hamwe ry'umupira w'amaguru muri Maroc. Maroc nicyo gihugu cya mbere cya Afrika kibonye itike ya kimwe cya kabiri mu irushanwa ry'umupira w'amaguru ku isi, kandi ni nacyo gihugu cya mbere cy'Abarabu kihageze. Abadiplomate bo mu Bushinwa bagombaga kubazwa ku bijyanye n'ihohotera bivugwa ko ryabereye imbere ya konsula y'Ubushinwa mu Bwongereza bavuye mu gihugu. Igipolisi cyashaka kuhata ibibazo uhagarariye inyungu z'Ubushinwa n'abandi badiplomate 5 bakorera mu mujyi wa Manchester. Cyabisabwe inyuma y'igikorwa cyo kurwana cyarimo abakora imyigaragambyo yamagana leta y'Ubushinwa imbere ya konsula yabwo mu kwezi kwa 10. Ubushinwa ubu noneho bwabwiye leta y'Ubwongereza ko abo badiplomate bavuye mu gihugu cyangwa se ko bari hafi yo kuhava. Minisitiri w'Abanyamahanga w'Ubwongereza James Cleverly yavuze ko yababajwe nuko batagejejwe imbere y'ubucamanza kugira ngo babazwe icyo yise ibintu biteye isoni. Ubushinwa bwatangaje ko bwavanyeho gahunda yabwo yo kwandika buri muntu wese wanduye indwara ya COVID-19 kubera ko nta kuntu bushobora kubabarura. Ni inkuru ya Michael Bristow mugezweho na Siriake Muhawe nayo. Ubushinwa bwarigeze kuba burazwa ishinga no kumenya ibitigiri by'abafise ingwara ya COVID. Abantu miliyoni n'imiliyoni bategezwa gutonda umurongo buri munsi kugira bipimishe. Ariko abategetsi b'amagara y'abantu bavuga ko guhagarika gupima abantu ku bwinshi bisigura ko abantu benshi batagira ibimenyetso by'iyo ngwara batasubiriye gupimwa. Bukaba ataburyo na bumwe buhari bwo kumenya ko bafise COVID. Kuva rero kuri uyu wa gatatu leta izoza iragira urutonde rw'abafise ibimenyetso gusa, abantu bagirishije ibipimo bitekanijwe n'amategeko. Ibi bisigura ko ibiharuro vya leta by'abanduye COVID mu Bushinwa bizoba biri hasi cyane y'igitigiri kiguma ciyongera c'abandura iyo ngwara muri iki gihe iki gihugu cahevye umugambi waco wa zero COVID. Abategetsi mu murwa mukuru Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo baravuga ko imiryango hafi ibihumbi 40 yagizweho ingaruka n'imyuzure muri kino cyumweru ihitanye abantu batari munsi y'120. Inyubako, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byatwawe n'amazi, kandi abantu benshi bafashwe n'umuriro w'amashanyarazi igihe amapironi atwara insinga z'umuriro yagwaga.
amazu 280 yatwawe n'imyuzure n'inkangu menshi akaba yari yubatswe mu manga z'imisozi mu majyaruguru y'umujyi. Perezida Felix Tshisekedi yahagaritse uruzinduko yarimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari mu nama ihuza icyo gihugu n'abayobozi b'ibihugu bya Afurika. Yatangaje iminsi 3 y'icyunamo mu gihugu hose. Urujya n'uruza rw'imodoka hagati y'umurwa mukuru n'icyambu cya Matadi rwahungabanye kandi igice kinini cy'umujyi nta muriro w'amashanyarazi n'amazi meza bifite. Umukobwa wa perezida wa Kenya yahakanye ko amafaranga agenda ku nama agirana n'abantu bakomeye n'abanyapolitike mu bindi bihugu ava mu misoro y'abanyagihugu. Hari abakomeje kumunenga bavuga ko kuva aho se agiriye ku butegetsi mu kwezi kwa 9 Charlene Ruto yakoze imirimo yo mu rwego rwo hejuru muri gahunda y'icyo yita ibiro by'umukobwa w'umukuru w'igihugu, ariko bikaba bitabaho mu mategeko ya Kenya. N'inkuru ya Wilros mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Charlene Ruto avuga ko ari ijwi ry'urubyiruko rwa Kenya ndetse n'impirimbanyi y'ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere. Gusa inama za politiki zitandukanye aremesha hirya no hino mu gihugu ndetse no mu mahanga zimugaragaza nk'umukozi wo mu rwego rwo hejuru rw'ubutegetsi. Imyitwarire ye yakunze kugereranywa n'iyo Ivanka Trump yagaragazaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gisa no guhakana ukwiyitirira inshingano zitarize, Charlene Ruto yasohoye itangazo rivuga ko ibiro bye ari urwego rwigenga. Gusa aho ibi biro bikura amikoro ho ntiharasobanuka neza. Ku banyakenya guhura n'abantu bo mu nzego zo hejuru kandi ufite izina rya Ruto ngo bikaba bifite ikindi gisobanuro. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta muri Afurika y'Epfo baramagana itora ryabereye mu nteko nshingamategeko ryanze kwakorwa iperereza rigamije kweguza Perezida Cyril Ramaphosa. Yatsinze bitamugoye. Iryo tora mu nteko nshingamategeko ryashoboraga gutuma hatangizwa igikorwa cyo kumuvana ku butegetsi. Bwana Ramaphosa ashinjwa guhisha ko yibwa amafaranga menshi ku isambuye, ariko we avuga ko nta kosa yakoze. Ishyaka rya African Transformation Movement ryavuze ko icyemezo cyo kudakora iperereza kuri perezida kidafite ishingiro, maze ryongeraho ko rizajuririra mu rukiko rw'ikirenga ku wa mbere mu mujyi wa Cap. Ishyaka ritavuga rumwe na leta rya Democratic Alliance ryo ryatangaje ko ririmo kwiga inzira ryanyuramo mu rwego rw'amategeko no mu nteko nshingamategeko. Florentine. Nongeye kubaha ikaze. Uburusiya bwagavye urundi rukurikirane rw'ibitero vyo mu kirere kuri Ukraine vyatose cane umugwa mukuru Kiev. Umukuru w'uwo muji Vitali Klitschko akaba yavuze yuko harungitswe ivyankenerwa vyo gutabara vyihuta muri kamwe mu turere tuwo muji. Drone zigera kuri 13 zarashwe, ibimanyu vyazo bikwiragira ku nyubakwa zine zo mu karere ka Chekivski, ariko nta bahasize ubuzima nk'uko bivugwa n'abategetsi baho. Perezida Zelensky yari yagabishije muri yindwi yuko abanya-Ukraine bakwiye kwitegurira ibindi bitero by'Uburusiya. Inkuru ya Hugo Bachega mushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Inzamba yo kubura ko hagiye kuba igitero c'indege yavuze gato imbere y'isaha 12 zo mu gitondo ku murwa mukuru Kiev. Haheze iminota mike urwamo rw'ibiturika rwaciye rwasirana hagati mu gisagara. Abategetsi bavuga ko uburyo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere bwakoroye drone 13 zikorerwa muri Iran zakoreshejwe muri ico gitero c'uyu munsi ku murwa mukuru, hanyuma ikimanyu kimwe muri izo drone kigwa ku nyubakwa zibiri za leta. Nta makuru yabo bakomeretse canke bapfuye. Mu butumwa bwo kuri video, umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko drone zose zakoreshejwe muri ico gitero zakorowe. Abaterabwoba aho no kuvuga Uburusiya batanguye muri hitondo na drone 13 zo mu bwoko bwa Shahed zikorerwa muri Iran. Ku makuru ya mbere zose uko ari 13 zakorowe n'uburyo bwa Ukraine bwo kwirinda ibitero byo mu kirere. Mwakoze neza, ndishimye. Mu misi heze Perezida Zelensky yari yagabishije abanya-Ukraine ko Uburusiya bushobora kuba buriko burategura urundi rukurikirane rw'ibitero vyo mu kirere. Haheze amayinga Uburusiya bugaba ibitero bitumberezwa ku bikorwa remezo ngenderwako vyo muri Ukraine, bigatuma abanya-Ukraine baharugwa muri za miliyoni babura umuyaga nkuba n'amazi kandi badashobora gususurutsa amazu mu gihe igihugu cyose kiri mu bukonje buruta ubw'urubura. Kiev yagiriza ubutegetsi bw'Uburusiya gukoresha igihe c'ubukonje nk'ikigwanisho.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo leta yashizeho iminsi 3 y'ikigandaro inyuma y'aho abantu barenga 100 bitiwe n'imyuzure no kubomoka kw'imisozi byatewe n'imvura y'isegenya yaguye ejo mu mugwa mukuru Kinshasa. Ico kiza kitari bwaboneke cahitanye n'inyubako z'ibikorwa vy'iterambere muri uwo muji ugira kabiri munini ku mugabane wa Afrika. Inkuru ya Emery Makomeno mujikizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Benshi mu bapfuye nabatunguwe n'inkangu zakukumbye amazu yabo yari yubatse ku misozi y'ubutaka bw'umusenyi mu majyaruguru y'umujyi. Ingaruka ku bikorwa remezo nazo ni nyinshi cyane. Umuhanda munini uhuza umurwa mukuru n'icyambu wacitsemo kabiri bishyira umurwa mukuru mu kato udashobora kugerwaho n'ibyangombwa by'ibanze. Ari i Washington aho yitabira inama ihuje Amerika na Afrika, Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko azasubira mu gihugu ku munsi w'ejo mbere y'igihe yari yagennye kugira ngo yifatanye n'abanyagihugu mu cyunamo kizarangira kwa gatanu. Mbere yuko agaruka mu gihugu, guverinoma yamaze gutangaza ko izimura abantu mu duce tumeze nk'utwabayemo iki kiza kugira ngo hirindwe ibyago nk'ibyaraye bibaye. Nyuma hazakurikiraho igikorwa cyo gusenya amazu bari batuyemo. Rakoze Jean-Claude Mwambutsa kuri iyo nkuru ya Emery Makomeno idushikanye ku isaha imwe buri minota 20 hafi 20 mu karere k'ibiyaga binini. Ni isaha 10 n'iminota 40 hano muri studio za BBC Gahuzamiryango. BBC Gahuzamiryango Igoma. Ni kuri FM 93 n'ibice 8. BBC Gahuzamiryango ibajane irahe mu rwego rwasigaye ruraca imanza zitarangijwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yari yashiriweho Rwanda yari Arusha. Bahujwe mu buryo bw'ikoranabuhanga icabona canke umutangabuhamya c'uruhande rurega Felicien Kabuga umunyarwanda aregwa ivyaha vya genocide. Ico cabona kikaba cari Arusha cahawe izina rya CAB ubusa 45. Uyu munsi yakomeje kumvirizwa. Ico cabona rero akaba asanzwe ari mu gifungo ca Burundi mu Rwanda yakatiwe na sentare za Gacaca kubera ivyaha vya genocide nyene. Yahujwe mu buryo bw'amashusho n'intahe y'abacamanza bari mu rwego rusubiramwo rwa sentare y'Irahe mu Holande. Iyo sentare rero ikaba yahora ikorera i Arusha. Abakurikiye amakuru yacu yejo mwumvise yuko iyo sura yavuze yuko Kabuga yakoresha inyito yo gutema ibihuru ashaka kuvuga kwica abatutsi. Iyo nyito rero yasubiwe ko uno munsi uruhande ruburanira Kabuga ruhata ibibazo. Ico cabona mu kanya navuganye na Didier Bikorimana wo mu biro vya BBC Nairobi yakurikiranye iryo buranisha mu biro i Nairobi akoresheje umurongo wa internet w'iyo sentare. Ntangura kumubaza uko basobanuye iyo nyito yo gutema ibihuru iyo sura yavuga. Umunyamategeko Emmanuel Altit wunganira Kabuga yamubajije gutema ibihuru iyo mvugo icyo yumvaga isobanuye. Amubaza niba impamvu yo gutema ibihuru ari uko hashoboraga kuba hihishemo abantu. Asubiza ko ariko nawe yabyumvaga. Wanumvise ko yavuze ku kabare kiwe interahamwe zahora zinyweramwo zikanamubwira ivy'imyimenyerezo zakorera mu murima w'imbere yo kwa Kabuga. Wo bitubwira ko umutangabuhamya yavuze ko ari akabari k'urwagwa ngo kari mu ntera iri hagati ya metero 200 na metero 500 uvuye kwa Kabuga ku Kimironko. Umutangabuhamya yabajijwe niba koko atarigeze abona interahamwe zikorera imyitozo mu murima w'imbere yo kwa Kabuga. Avuga ko ubwe ataziboneye ariko ko iyo zabaga zaje kunyweraho mu kabari kiwe zamubwiraga ko zahakoreraga imyitozo. Yanabajijwe kandi ku modoka ya Daihatsu y'ubururu ya Kabuga ngo yari mu zatwaraga interahamwe iyo zabaga zigiye muri mitingi. Abazwa icyamwemeje ko koko iyo modoka yari ya Kabuga. Avuga ko bitewe naho akabari ke kari imodoka zavaga kwa Kabuga yarazizi ko nta wundi muntu yari akeneye kubibaza.
wanumvise kandi yuko yabajijwe ku myambaro yaranga interahamwe za Kabuga aho mu bibazo hagiwe ryo mu kwezi kwa 10 muri 2010 yavuze yuko yatangwa na Phineas yari icegera ca perezida w'interahamwe ku rwego rw'igihugu na Kabuga. Ivyo yabivuze kwiki? Yavuze ko yari imyambaro y'amapantaro n'amashati n'ingofero byo mu bitenge byabonekaga mu maduka ya Kabuga akaba ari nawe ubyishyura. Abazwa niba interahamwe muri rusange zo mu gihugu zarambaraga imyambaro yo mu bitenge, asubiza ko we izo ari kuvugaho ari iza Kabuga. Rakoze Didier, tuje mu muji wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda aho abafise ubumuga barenga 200 muri uwo muji bari batunzwe no gutwara ibicuruzwa ku magare yabigenewe babijana canke babivana mu muji wa Goma muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Bavuga yuko akazi kabo ubu gasa nakahagaze bitewe n'urupapuro rw'inzira ruzwi nka permis de séjour bamaze igihe basabwa n'uruhande rwa Congo. Ugo rupapuro rwishurwa ngo amafaranga agera ku 40,000 bakavuga yuko ruzimvye ugereranije n'ubushobozi bwabo. Imbere hakiri ubwumvikane bw'ibihugu byompi, abafise ubumuga baremererwa gukora akazi kabo mu bihugu byompi ataco barinze gusabwa. Reka inkuru tuyibaze Ive Bucana. Aha ni mu mujyi wa Rubavu mu muhanda hafi n'umupaka wa Petite Barrière uhuza umujyi wa Rubavu n'umujyi wa Goma. Mu bihe byashize amagare adasanzwe y'abafite ubumuga yanyuranwagamo apakiye ibicuruzwa bitandukanye, amwe aturuka muri Congo andi yinjirayo. Ubu siko bimeze. Abakora ako kazi amarira ni yose. Hatwe abafite ubumuga bajyaga batworohereza mu kazi tukambuka nta permis de séjour batubajeje, ariko ubu ntabwo tucyambuka. Turajya muri zone netere abakongomani bakadusubiza ngo tuzane permis de séjour. Ubu kuri iri gare urapakiraho ibirayi bingana iki? Ngiye gupakiraho toni imwe. Kuje gupakira se urabijyana he? Ntugiye Igoma? Ndagera muri zone netere kirimo umukongomani ari witwara arijyana iwabo muri Congo. Iyo mbogamizi dufite. Urwo ruhushya rwa permis de séjour ngo ruboneka ku mafaranga y'amanyarwanda hafi 40,000. Abafite ubumuga bavuga ko bitoroshye kuyigondera. Baraba tugasanga amadolari 40 ari mbogamizi kandi umwaka ushize. None yo ntimara umwaka se wose? Irahuma ariko nk'ubu yishyuye mu kwa 11 kuri 30 z'ukwa 12 yabirangiye. Ko bababwiye? Biratubangamiye nta kintu dukora birebye akazi karapfuye. Aha ni iruhande rw'umupaka aho bapakirira amatoni y'ibirayi ajya muri Congo, naho amagara hari si menshi. Uyu nawe utarashatse ko tuvuga izina rye avuga ko akazi ko gutwara imizigo agakoze imyaka isaga 10 kandi ko kamugejeje kuri byinshi. Aka kazi nagatangiye ngewe muri 2001. Nagatangiye ndi umusiribateri, mfite abana, umwana uri kurangiza secondaire. Kagerageje no kumfasha nigerageza kwigondera akazu kajyanye n'ubushobozi bwanjye, ariko kuri uyu munsi urumva niyo nzu urayireba ukumva nta n'ikikumariye kuko abana bari kubirukana, inzara irabakubita. Tugasaba ubuyobozi ko bwakomeza kudukorera ubuvugizi ku bijyanye no kwambuka umupaka ku bijyanye n'ira permis de séjour. Mbere hakiri ubwumvikane bw'ibihugu byombi, abafite ubumuga bemererwaga gukora akazi kabo mu bihugu byombi ntacyo basabwa. Ibiganiro byahuzaga abayobozi begereye imipaka y'ibihugu byombi mu gukemura tumwe mu tubazo tubangamira urujya n'uruza bisa nk'ibyahagaze nyuma y'ikibazo cy'intambara hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Congo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogo Ile-de-France aganira na BBC yavuze ko ikibazo bakizi, gusa avuga ko bagisaba abanyarwanda kugabanya no kwitondera ingendo zitari ngombwa mu gihugu cya Congo kubw'umutekano wabo. Harabaza akavuga bati baduhenze permis de séjour bari kutwaka amafaranga kandi bakaduha igihe gitoya. Ibi byose birahari kubera impamvu zitandukanye, ruswa n'ibiki byose. Ibyo byose bibangamira ubucuruzi bwambukiranya umupaka, ariko dukurikije ibiganiro byari bihari hagati y'ibihugu byombi naho byari bigeze bishyirwa mu bikorwa, turakeka ko izi mbogamizi nyinshi zagenda ziva mu nzira hanyuma ubuzima ukagenda bugaruka. Gusa niyo mpamvu mu gihe cyose duhuye nabo abaturage bacu tubabwira ko bagomba kwigengesera kubera umutekano wabo, tugakorana n'izi koperative z'abacuruzi bacu
kugira ngo bakomeze bacuruze muri izi kondisiyo, muri ubu buryo, kugeza igihe ibintu bizagera mu bikorwa. Ishyirwaho ry'urwo rupapuro rw'inzira permis de séjour ni kimwe mu byemezo Kongo yafatiye abanyarwanda kuva mu kwezi kwa gatandatu ubwo intambara y'uburaga mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Kongo igashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 n'ibirego u Rwanda ruhakana. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango mu mujyi wa Rubavu. Urakoze Yves, tuje mu kiganiro c'abakenyezi na Yvette Kabatisi. Mwiriweho neza. Hashize imyaka mike abanyafrika batangiye kuyoboka gutunga imisatsi ya natirere cyangwa y'umwimerere itarashizwemwo za produit ziwunyereza. Byatumye rero ku masoko abantu batangira gukora amavuta ajyanye n'uwo musatsi. Bamwe muri bo ni urubyiruko rwibumbuye muri Irba Products ikora amavuta bita Icon yo mu musatsi. Twabasanze mu imurikagurisha mpuzamahanga ribera mu mujyi wa Kigali. Tuganira n'umwe muri bo, Delicia Mugisha. Dukora ibijyanye n'imisatsi ya natirere. Rero mu mavuta yacu nta kintu kirenze dushiramo, nabyo biri natirere, nta kintu twongeramo. Haba harimo castor oil, shea butter, vanilla, hakaba harimo na avocado n'amavitamine y'umusatsi, niko navuga. Na sezame birumvikana atuma umusatsi kugira ngo ukure, cyane cyane mu mizi y'imisatsi, kugira ngo umusatsi wawe ubashe gukomera muri root, mu mizi bifasha umusatsi wawe gukura. Hama avocado cyangwa avoka ni nka vitamine nk'uko tuvuga imbuto, ni imbuto z'umusatsi. Sanze nyine hano amavuta mukora yitwa ngo Icon. Ni benshi badusigaye tubona bakora amavuta bitwa ko ari ayo mu musatsi ya natirere cyangwa se mu misatsi y'umwimerere. Mwebwe mwavuga ngo akarusho k'aya mavuta yanyu nakahe karuta yandi tumaze imisi tubona ku isoko? Akarusho kacu niyo wihumurije amavuta ukareba n'ibintu turi kukubwira bivangiye mu mavuta, nta parufe twongeramo, nta kintu twongeramo, ni natirere nk'uko twabivuze. Parufe cyangwa se ibintu bihumura hari icyo bitwara ku mavuta? Hari igihe usanga umuntu adakorana na parufe. Hari abantu baba baraje kuri parufe akaba ari bya bindi bitera imvuvu mu mutwe. Niyo mpamvu mvuga ngo ibyo dushira mu biri natirere. Abantu bababwira gute iyo bayakoresheje? Abantu benshi baravuga ati nk'umuhungu ejo bundi yaje kuduhereza resultat ngo imbere nyine nta musatsi yari afite. Ibyo byo ntabyo twari tubizi, ngo ariko ngo asigaye asuka nk'agatwist cyangwa inyabutatu ikangana nk'iyo mu mpande, yaratangiye ngo kuzana uruhare. Ariko ibyo ngibyo byo ntabyo twari tuziho. Icyo twari tuzi ni uko umusatsi wawe ubasha nyine kubyimba ukaba afro nziza nyine y'abanyafrika, niko navuga. Nuvuga ngo n'abahungu barayikoresha? Cyane rwose. Umuntu ashobora kwibaza ati se nkamwe b'abakobwa mwatekereje gute gukorera amavuta? Ko amafaranga tugora kuyabona. Ubwo nyine nk'abantu banga cyangwa abanyarwanda babyumva. Rero amasaro arahenze, ukavuga ngo eske ibintu mbyikoreye nk'iriya olive oil cyangwa iriya avoka mfite hano nshobora gutera ku giti, nimba nshobora kuyirya nkarya igice kimwe ikindi nkagisevinga, ni gute ntagikoramo amavuta, nkabyivangira nkabyikorera ndi mu rugo. Ariya amafaranga njyana muri saro nkayasevingira ibindi nk'inkweto. Mubicururiza mufite iduka? Dukorera kuri internet. Rero ushaka ikintu cya Irba Products turagikoreza ahantu hose waba uri nta kibazo. None se nk'iri cupa nangahe? Ubu agacupa ka Icon kari ku 12,000, ariko ubundi kari gasanzwe kari kuri 15. Urumva ko bitatu twakuyeho ntako tutagize ngo tubare Noheli. Ubwo ayo mafaranga abantu bose nabo bayabona ntabwo ari menshi? Nk'ubu nka natirere ntago igomba guhozamo amavuta, igihe gitoya wayamarana ni nk'amezi 5. Ugiye muri saro ubwo se mu mezi 5, mwana yanjye buri cyumweru ujya muri saro kugira ngo use neza, cyane cyane ku bakobwa nibo babyumva. Ntago wasohoka usa nayo mu mutwe. Muri abakobwa babiri, kuba muri abana bato gutyo, wowe ari gukirangiza na segonderi mwaratangiye kwihangira umurimo, mwumva mumeze gute muri mwebwe? Birashimishije pe. Hari ibintu byinshi cyane cyane nk'abana tuba dukeneye utagombera kujya kwaka umubyeyi.
nk'abakobwa amakotegisi cyangwa umwambaro ubundi wajya no kubibaka kuko ni inshingano zabo uko bakubyaye, ariko iyo babonye nk'umwana akora bibatera ishema bati umwana wanjye basi yarakoze, bakatubwira kuraje. Hama ubu bumenyi bwo gukora aya mavuta mwabukuye hehe? Mwamenye gute ko umuntu avanze avoka akavanga n'imbuto za sezamu bivamwe amavuta y'umusatsi meza? Iyo ubonye uri afite amavuta yiwe ngo akavuga ngo naya naturel, akakubwira ngo akoresha ibintu nawe ufite mu rugo rwawe nk'ibihingwa nk'amavoka, imineke, kandi iwanyu mufite ibitoki, kandi twese twize amasiyansi. Nkanjye rero nize ibintu bya laboratoire, nk'abasiyansi bajya bavuga ngo turakubagana, ibyo ntabwo mbizi, hari igihe gukubagana bitera ikintu rero ubwo rero twarabivanze natwe turayikoreshereza, tubonye natwe impinduka z'umusatsi wacu turavuga ati wayi twebwe tutajya ku masoko se tukabishiramo, tubona birakonje. Ubu ufite ubuziranenge cyane. Delicia Mugisha wo mu kigo Irba Products gikora amavuta y'umusatsi w'umwimerere cyangwa wa naturel. Ni naha rero dusoreje, muramukeho. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kane twabateguriye marume ni inzira igana he? Kare kose se yarariho ubundi ngo narindi hehe? Wari uri he nyine? Aho nujya ngo ndatinya kwisubiramo. Nari mpari ntiwigeze usanga ngo umbwire ikibazo wagize cyatumye uhitamo kwiyangiza gutya. Ahubwo se fi nje wabanye nawe yamburanye iki? Nge sinshaka akomeza kuntesha umwanya. Cedri, urasaba imbabazi cyangwa ntazo usaba? Ni 12:45 kuri BBC. Dusubire kwa Yves Bucana mu makuru y'imikino yerekeye igikombe c'isi mu mupira w'amaguru iri kibera Qatar. Uyu munsi Maroc ikabihura n'Ubufaransa mu rukino rwa kimwe ca kabiri rushira ugwanyuma, umugwi uza gutahukana intsinzi rero ukazohura n'igihugu ca Argentine. Yves Bucana ari ikigarariko, ijambo ni gwawe. Abakiri babiri b'Ubufaransa ikipe ifite icyo gikombe baracyashidikanywaho kuza gukina uwo mukino. Myugariro Dayot Upamecano kimwe na Adrien Rabiot ukina hagati biravugwa ko bashoboye gukora imyitozo yoroheje ku munsi w'ejo kwa kabiri. Ni mu gihe ku ruhande rwa Maroc umukinnyi Walid Chedira atari bukine kubera ikarita y'umutuku yahawe ubwo Maroc yasezeraga Portugal. Umutoza wa Maroc Walid Regragui yatangaje ko afite abakinnyi batari bake bataka imvune, ariko ko ari butegereze kugera ku munota wa nyuma mu gufata icyemezo cy'abari bukine. Ni umukino isi yose itegereje, by'umwihariko abanyamaroc. Abakunzi ba ruhago mu mujyi wa Kigali bo barahanda amahirwe hagati ya Maroc n'Ubufaransa. Byagenda kose Ubufaransa bagomba gutsinda Maroc, Nyafurika bagomba gutaha uyu munsi. Imikino yabahuje kuvuga ibiri yaranganyije indi ibiri yatsindwa, ahubwo Maroc tuyishimira aho yageze. Uyu munsi ndafana Maroc n'Ubufaransa. Maroc ndayifana nk'inyafurika, Ubufaransa ndabufana nk'iyo nkunda. Hanyuma ubwo ngubwo amahirwe ariko ndayaha Ubufaransa kuko ari kubwo nkunda. Nuko Ubufaransa mu busanzwe bufite igikombe, bufite amahirwe menshi yo kuba bwatwara n'iki gikombe cy'isi. Bufite abakinnyi bakomeye cyane nka Mbappe, ni umukinnyi ukomeye mu Bufaransa kandi uzwi ku isi. Uko mbyifuza numva Ubufaransa aribwo bwagera finale. Nubwo Maroc ariyo muri Afurika ariko yarabikoreye, ariko n'isi na ngufi. Ubufaransa buragera finale kabisa. Buratsindisha iki Maroc? Bagrizimani abo bose barayikuramo uko byagenda kose. Tekereza ko Ubufaransa buri butsinde, ariko turifuza yuko Maroc nibura yakwigaragaza natwe Afurika tukabona ikipe igeze kuri finale. Kandi ndi gufana Maroc, ngende inyuma ya Maroc. Byose birashoboka muri football. Nta waruzi ko Brazil yavamo kandi ifite umupira mwiza. Ikipe iri butsinde izahura ku mukino wa nyuma ku cyumweru na Argentine, yo yarayisezereye Croatia iyitsinze 3-0 harimo igitego cya Lionel Messi. Uyu rutahizamu wa Paris Saint-Germain yavuze ko umukino wo ku cyumweru ushobora kuzaba ari uwa nyuma akiniye Argentine mu gikombe cy'isi. Lionel Messi yemeza ko atiteze kuzaboneka mu mikino y'igikombe cy'isi ku nshuro ya 6 imikino izaba mu myaka iri imbere.
Messi w'imyaka 35 amaze gutsindira hafi buri gihembo kibaho mu mupira w'amaguru. Yatsindiye umupira wa zahabu Ballon d'Or, uhembwa umukinnyi warushije abandi ku isi mu mupira w'amaguru inshuro 7 zose, nizo nyinshi cyane umukinnyi yatsindiye iki gihembo. Ibindi bihembo yatsindiye birimo ibikombe 4 bya Champions League, ibikombe 11 bya shampiyona ndetse n'igikombe cya Copa America muri 2021 gikinirwa n'amakipe y'ibihugu byo muri Amerika y'Epfo. Igikombe cy'isi nicyo gikomeye ataratsindira. Muri 2014 Argentine yatsinzwe n'Ubudage ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Naho rero nuko turangije ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatatu cari gihagarikiwe na Prudence Ngyumva, jewe mwumva nakibashikirije ni Florentine Kwizera. Tubashimire mwese abahisemo BBC Gahuzamiryango, mukomeze kugira ibihe byiza, tuzosubire ejo. Thank you.